Jampo Yankopon ase so ahwe so aboye ho ban amasa be yeda so tinkwa medin di wo fa my channel my media so na wani gu so a wo hwei yesa screen e wo mama radio Facebook eno so e ho so ye wo ho live eno nti se wunjumi hwe YouTube na wo de ko Facebook na e ho so wo betumi ahwe ni nyina e live munim se eduru Wednesday say dia eduru uku ada say ya program abahwe no anwumre yi e wo sa channel yi so time with Apostle Dr. Amingo ono na eba na wabekyerekere eniema mu na make say sa apostle emuvu a oni enuro ana emuvu nti baabi owo bia no ayaresa nso den eba ho nti ne apostle ewo fidua mu ha ayaresa ewa ha na ene ensem a yebeka ho asem no edoso munim say apostle de onya tenase a sunsumsem de onfa eni agoro okyerekere eniema mu san ya ubehunu se wei na eto onsam eye wo hene a unu se onsam yenim se onsam eye wo hene a na yesi obi ebe chawade but apostle e ka different thing na yebe kasa e wo ho na ye hwe mama Linda emse waspaki wo social media no so den a odi agu Ernest Opoku so ene ade e die na kofa asansem we nyina e ba ye yesi Ernest Opoku akọ grant interview bi akọ ka bibi se oni Tracey ada ene ade ene ade san kra na Ernest e kan no a amanfo e gina no asi boni jebre na mentwa me ho sima me ba me ne Apostle Dr. Amingo anabeba boy mamo akwa babiem Apostle number no egu screen no so eno nti dwumadie kwawe na opese wo mfre no a fa number no na frɛ no na nchichiremu bia ne komo bia opese woni no endi no woni no edi kama na nso mesrɛ mo ya ana ade sa too much ya mo ntete Apostle ade sa too much dia mo no Ernest but ubetuma frɛ no ade asa pia ubetuma ja message eni ade enye problem obe ohuna obe frɛ back no abonkomo Apostle akwaba fan yo apom ti send Yesu adum eye pa sa me da se onso ho aye fe pa nyame sa me da bia mo fen bi be ka ho sa na tie sa na nyame ye na djuma yese otwe Jampo Yankopon de wudi na chi a o ma wanim engu asita da bia wo ye ofoforo sa pepepe Apostle ye ekwoso woni se social media no so aye hye ba pese won kire wadwene wo ho ansa na yakonia ye be koso me da se pa na edi nkai no ye hu se MP ba ko afrimu e wo parliament o se was it last 2 weeks or the last 3 weeks me were them na revelation we by na me kan ho asem se me ati me kan ho asem wo mama radio say okay omo kita parliamentarian position bibi besi striking be take place but we say Ghana ha koye baby a o kan asem a ya na nkofo free sa agro na wudi ana most especially asem a o kan eye owuo asem no o kan open obi nwi bi say eye wo de say bibi sa nti no ye wo say ne de beto ho a wo kra wo hu say ye owuo asem na ye kan eno no one year wo de call your pastoral aspect na ye kan prophetic message okay no you polish the language then you release it out okay and na you be a owo eduhu adis enisuadihunu yeah because you dey na kire ahead and san asem na dey abc na kire se ye da na di kire wa e wo kwan ese se wo fa so e kan no emfa panic and fear and so yeah of course okay and em say wo mo share program no omo ebehu e kwa afa so kan so next time no so ofa kwan bi so saa e ka bibi saa na o mahunu e bia nia e wachi na na mo bi ese yetu no wo ho no yetu saa atin saa week na message saa ba so say your bishops na omo wa Ghana ha no ba ko ho beka and so there was a way I'm polishing saa da no okay because on said these are leaders for us into no won't be beka so bi bewu enye fesa kind of trasa em say enye yo ye be chia MP no na ya ka kire ye be chia na busuafo ni ama wo mo hyeden na ono nso ya ma no demrifa due nyame kom ho bebi o mo wo bia amen
na ye work ba kwa ne no e wa han so na na ba aje bia ono so ye de yakọ kese pa ma no ne dabusu nyina ye gina oman channel ankasa na mu agina oman channel crew ni nyina anamu ne de yakọ kese pa ama no isanse Sunday no ekwa adwumre no ono so wahwere ne papa da form sisia make say ye ma papa no demrifa due ye ma ukunani wote ayi paso so ye ma no yakọ ye ma oba ya na ebusuafo nyina yakọ yankopon twedi ampon enkamo na onchechire were apostle wofa ye hu se ma Linda aspakia o kasa wo social media no so ma Linda de hu se asem bia ba odena no etum ekan bi na ni nyina ne se way back ache ana Zion eko interview Tracey Boakye efa one Ernest Opoku ensem bi homa Tracey kan se ai one no isan bet em se omo etwam eko na wonim social media nsem yi na nsan ya Ernest Opoku so ye na dwe se obe di ne 20th anniversary ana ono so ko grant interview ana the o interview no ebisa no bibi efa woni Tracey Boakye ho se woni no ayi bibi da na bibi sa ana wo se omu etena kakra na bibi sa o kan bibi sa efa ho wanka asemboni bia ne ade but social media no so ase aye jaja amma ase ma Linda so edina no abetumu bi o ka se Ernest Opoku se ma o kan ye na nya Tracey Boakye kunu emfa Ernest Opoku enkokot so ofi said you kan no so eye de ne omu enjoy ne sa aye kasa bebre enipa oni obi etena etwempana etua na mobi omu tua na mobi na etwamu ehu hia se ebisa ho asem kranka o reply me da se wofa wo Ghana de eye nije kromu ahead de on ahead de Ghana de pa Ghana wo ha no so obi kai o se bi oh say Ghana ye the pie but no in terms of social media things now omo social media me say obi timi won dem be stress me area mo obi wo ha nti da ko me pia na me so me fa wona me nchia no me dem o stress kekeke na business aden a wa so bibi we episode no me say dem obi kasa wo so na nipa na asem na kasa na ene esre obi kai o se de o hia se obenya data to cd di Ghana ye de yes idea Tracey Boakye ono waware a waji ne baby akoyi eni kwa se yekoka na asem ba media no so because ono se sia no wanya free esu jafo ni free mu ko entire date wo se mi ba na makọ chochote be share nipa wo so abapa no ana bi papa wa wumu ne ka wo asem nya so bi ko grant na interview de yekoka wo asem wo hwa eden wo ware wo finye so je ni bi and besides wo fa e se wo ni emema 1000 etwempna ansa kan abraba wa bo no ti ye kan ye be kan aka ho yes nti anu de ni kwase ma na ye wo ya okay ana Tracey Boakye ni kunu ya wo se Tracey Boakye ana obi obe date ansa na obe jase na kwakọ ware obi fe sa date no eboa na se nka onja nipa ne be ware o am boni ti no jase date na wo so mo target na ha na adwen ndi be ma no kra eti bibi se ni kwaso o ma na ha no man is so kra forget o mo no ndo onji na ni kra forget o mo kra because uko kasa o wan kasa o mo ayo o ma adwen se o mo de Tracey we say Tracey Boakye ko e on kasa bi oni social media ni so aye din mpacha wacha ase unso be kasa mre na bi num kwa na nko mudi eye free system num kwa sa ba system num okay nti ese bi be say eye trap no so be kasa wacha ase nti onye di no mpani be ntina nti akwa wode no twitwi isi a for Tracey Boakye enka ho ene ade na unso no okuta certain vibration spirit or vibrate wa ha enye easy enye ketwa ese man if you won't forget you nja kwese social media so no ne bloggers nya o mu pese o mu enunu no sanka obekasa man nkasa kokasa mani papa na ye friend musician no se den ye friend Ernest Opoku say am pardon na twin
ono na sa tam na twam enye nne atwam kura ko sa me na twam ba foso edumre bi a we oba ana we bema especially we oba one bema bitumi esan for long time na ebedumre bi no wo hwe wo situation na wonu hu se one sa bema no esan ye mpacho it me happy sir both side both female and male ni na ebi wa edu be batum o regret say woni sa nipa we kura edi nkomo ana say wonimu no because enipa ni bi nye enti ka ubehunu hu say ka wonnim no kura nkeye obi wo ho a sese de nka ye ka Tracey Boakye ho asemi ono because it says we say aware enti wo kwa na be cover no oh actually we de nya no kwa me no kura me no mpo de bi a say atwam but when you are also eager enough to come out to voice out to talk what are you trying who put you into position any kwanso be position into Tracey no bet matna zakata apopo me say sana to kura come no kura ndeti are too late so there are some people you will wish say you don't need to have anything doing with them. But me interview no dey na so Opoku dey wan ka asem boni bia ono kra wan ma comment bia comment kitu na say o ma fa ho a o twa so no mu twa so on say Ernest na nkata won say da empe kasa nti o mu twa so because anya aba o mu no ma wie e na atwam ehunhia nti apostle we num a esisi ni nyina no enye we nko eduru be etimu say obi ni obi atwem prada later no bia o ma jans problem ama na ware we ni we an etu anamo later na bia be ma ba akọ ware no kra no na later a create problem bi ama be ma no o hwe sa na edi afutuo na ade be ma ema ne mema wo mu esi so ema ne mema wo mu esi so no de me metimi aka chom so bi anya ahwe yi because unim nne unim ochena ena emema ni bi kita adwenbone ema ni bi su kita adwenbone obe se me area mu Osei issue bi akoso meni ajepan guy na date girl no dem se niam bi ankoso yie na obi afiri komase aba area mu obeye adwuma na em so de share girl no pe no ena em so obi ka che ne se onko hu sa guy no em se nipa ne sheda pese omu hu se guy ne ye ne boyfriend na omu direct new person se onko hu guy no okko hu guy na ka che say a girl lady or a good or a nice girl e madam for pa o encourage no ma ne ye den ba wan ka che ne se my girlfriend obi anko be fun na be ka che no my girlfriend o anya papa ni twemu bon ni say bon obeki kan sama okra o tikra da che kon je tawe poison hu krekun what you say sanity but who said the more nipa no nti woni nipa bia be san o so mo wadwum da ho enipa ni bia adwen ye ha obi wo okra pa woni ne nam no kra no asem bi obi be kan fa wo ho ache no ono a on hwehwe mu on bise mu on dwen hu ne ntie bi asa asem ne course because ye nyina ye nipa no wa start conclude in own way na poso e di enti na obi wo ho a one oba bi ebe date ono oba bi ebe ware bibi nti koba se bia omuntem etete a na afi be ma no kura benya na ko oba no ne ho nkire no wontete nye basa ana se oba no so benya na ka be ma wona ni gyaye no wontete enye basa e di adwene na ya na ewo nipa adwene mu a o se wofa ebitumi dwene sa adwene wofa ebi ye adwene boni ena ebi ye boni adwene na wo ye nipa ni because obi ho ono wa adeti awajan instead of obo mpai bo papa ma no obo mpai se ho kire na nipa no ho kire ne bebe na wo ne wo ba se akwa no so untimi hwe no sanity nti pai na obo ama ne se nipa no nyame to ne nsam na ontimi ye de enhwe ne chimbe hwe ne ba na wo ne wo anase mu ni bampo a da chi bi po mu hwe obi anya ba bi si a eye fe what you say me former boyfriend be say last no catch ye mate ba ko say tama ye wo school na amingo ni nema o ye otu so esofo ampaso so esofo see until it's o study no hu sanya we sit na see our confirm what you say until these are some of the things we need to do to promote one another but not to destroy but Ghana hand that what the me hu Ghana hand said me say Africa what the world nyina no Ghanaians we are evil me say boni dua ye mu Ghana ha because Ghana ha no obi ankoso ye obi ya I don't know why me hu ni enti etesa oko other countries na ntesa when you say what tana Ghana ha cha unim situation maybe but Ghana ha dey especially yen ya kan twi kasa no e wo Ghana ha no ya asem ye serious asem odin ya asem ye serious ana me untu say ebi won so a situation a e kwa fa so a
na de yawo ne ba she ba kwa eno so yampa or because obi kura no to me Ch0pping ja na akoye na duro say yeah yampa but most of the times I was say yen yetimi ya each other keepers me call wedding be last 3 months the former boyfriend or wedding Emma eni je obi eni age fine see so ofri say o wadwen bonema na I don't think say she will be there but apostle bi also an agent adada oh that be we out to me say because on girl na for long time so to date o baby ni na me say girl na nya aware a why invite no waba ba say moye namfo mo ni ho bi kura bi ma say moye namfo at least because and say she emre wasn't when me former boyfriend be dating me masana me ba be nya me adwuma me former back friend me say ohia sika aye asobi na me so den no person oye na me be o chacha madam so man worry se sia me ngite sika ba me ma obi assign sika na me senior esani ni si oso vision e wo be for me the same go was send this kana no man back nti me confirm me friend nipa no me friend nipa no say ampa si nti nipa no ye nyina ye nipa ebi won kaye e kaye o ko fa ho yo wo fa be me ko na ne yire ayi adwuma nya sika no be ifiu ya the fee pa na edi Ghana fonya cause one ye wo partner kwa be for be breaking it down which is wrong adey say o ye the pay want no fa the papa fie na mo no nya that mo na mo shit down so futu a ewo mu ni say se bia oni obi Ch0pping da oni obi asan bia date da na say e bia be man wakowara na say oba no akoware a eno say woni ne ye fine kura wo hwe distance because a member no oba no bi akoware be me bi be man ye jealous eno so timi ha be man no so bi akoware oba bi oba no ye jealous enti say mon kita hu die no eye too close ana die say ye hu so ne say mo Ch0pping da mo ye bibi da na mo jai na say bia enye ya obi na be mu mo jai ya eno no eye easy say be okay say if other party na engage with different relationship more there should be a level of communication. Yes, idea it's easy say on sama ba there should be a level of communication be ending mun continue too much what I say until we are saying there yes na te ba nyina ya hwe yi because we ni pana date na no na je no nche say ohu na wotanfo no nya wotanfo e wo say obon pai ma na say nsini ye ono so obon pai ma say wo so be si wo yi ba nyina ya hwe yi nyina ye ahwe yi apostle ma yemfa we ento aso na yemra ye other topic ne so okay on say na no na me hwe program bi oba be ma no wa abrochiri ana odeti oba e wo Ghana ha na be ma no ema oba ni sika oba no pese wonye container ne ade be ma na ma ne sika ma no aye so hu oye container ne ye wona no din sa wo so kama na be ma no oba no etumi aye naked video e de 77 previous a wode ne wona na we twa wa record for about 20 minutes or more asan dia ma be ma no abrochire be ma social media asan dia no lady intina we yes anya ma no according to say be ma no na ka kire ne say onye bibi sa amre no be ma no say eno ase le ka kire say opese on surprise no surprise no ba ohwe ya sa video we na anode aba enam so ama omuntam atete because be ma ne say subaya oba no eyi eda na di no wonim say oba no nye papa emma ne mema wo mu Ch0pping most of times be ma no abrochiri oba no wo Ghana na omu communicate naked video ne manema na omu eno no odo emro so ana say ya na emma no pese omu nye bibi se de be ma no ebe brain sika more ana bibi sa won say emma ni bebre adwemu ye ha wo fa emma ni bebre nya sa dia
Woni be made it na be man no wo no ho ampo a eni kwa so be say mistake no how a big mistake ra e man bebe na o ma dwene say bia o ye ne sa no capture be man no yes but you don't do that na say abrochi on kwa ma wo no very serious you don't do that o yes ah be man no say oba no wo sika be man no kwa beti ma track waje hu sika nyina because we say we useless oba no say be man na ka kire say onye na say be man na ka kire say onye kra ni kwa so be eni kwa so be say mistake because o be man who say emma adwin sesa emma adwin so to say economics it's at any time na onim say apostle oba no send video no come abema no case no e call ba bia wo mu e ka no bema no send video evidence ba e bo e ka se mu se obo you see yes. No because I depend on no so be keep in the future always make me send am obi say hwase mesi ana omu no hwe video na omu no e diga no ho ya say e die na be koso a to that extent a man be page one offer I'm telling you now page man now we sika bema si upekra eni kwa so be yesa de we amano because according to bema no person kire say oba no person onye samfa en convince no now convince say who convince say who convince say nipa no so mpe wa ngon kan che so pe enti who convince say na unim say wo fa yi woni obi twimp na wo Ghana ha kra no se si ase de wiase akwakodu me kan we acha wiase afa na nyina obi anti se woni obi twimp na currently wo be bibia wo bia ordinary smartphone na ne bibia ba wo dem kama ne fa nko to living room na mo mienu mo bedroom obetima record wo nakedness they are out enu ti na masters ni bebre ajo na kwhye wan kono mo ntimi ba out no bebre na naked videos wa wonten to mu suro ye fin ebepie je wo so ka hye wan kono na o kasa ministers ni MPs ni we for no so bebre se bebre na omo de no omo ntimi kasa no bebre no omo de no ma ye ho adwuma mo twetwe scam ankrofo no asela ma ni bi kra egusu gisika through how say oba bema no o da o ana o mu bisa ne say na wo bema no eye ni de breo wo se da bi na wo ye koma no why ye wo de wo nko a wa se dem a record for more than 20 minutes e do say wura wa se sa uwie wa se dia ma bema no how a man be a bomb papa omo ye bomb na bema no hu na bema no say no ompel oba no o so we lesbian obetimi aka o so we lesbian obetimi aka kire say eni kwa so be sa attempt nimpo I didn't know so don on sai sheshe bema no kra say o ma bema no hu ni say wo ye mature ebi a week ebi a very week di ema no ene mema no amo especially ema no mun ye very very careful say bema pewa opel nye say ube bo naked aye sa nyema no ana bema na kapuduo bi e de abrew no bema pe oba aware a e wo oba a ope no aware so nti say bema no kra ehun say wo oba no wo ye obi a ujeja wo ho sa na ade a obeka say no wo kra no wo nye marriage material wo ye oba ye no etwempra bet wo nye oba a esese ye ware enu nti ye nhwe ni ye ni enhwe bibim free and plan ade a ye twe mema no bebre fa sa kwa no dipu mema so fa sa kwa no so ye nyema bebre a emfa so bia enye dai emma enti no ye nhwe bibi ye nhwe mu apostle ni ye koso ni se ntem no so koso ni se ohun se edumre bi a wote ho a obi nsam timi eye na hene saa obi nsam timi ye na hene saa ebi a osi nsam ye mehini je mebenya sika me nsam ye mehini je mebenya sika because ye nim se obi nsam eye na hene a eye sika na obedai obenya but also wo ka no other way obi nsam eye na hene a enye sika na obenya a ede na ekire biem obi nsem ye ne hene awofa ohun eya na ye nsem bebre obi wo ni nsem ye astati se ye ne hene pe na e wo so hu se obi di wako baby na wa chechero for long time ana wa ye obibi for long time ana wa try so begu enu for long time but umu say for as time to come was na say when you na won pai bobi ni akwanche bi awo ye no na when you release kakra nti umu say na nipa na eden sa de no best that say a signal was so hu say kwan ab ema
But who said normally yen nyina ya adwen say on some start say show pe ubenya sika. Sa no ubenya sika. Na enkofo bi so omunya omaka omama omho ate ho ase se on some start say scratch pe na che say unkunim de bre aso. Sana obi but major main reason ntia enemeka ho asem no. When some start say scratch too much pe a scratch one apa ewia also remu esen ya bium. When you say you've been released. You've been released from the attack of the enemy. And I say from the trap of the enemy. To say a day be an opabe yo hene. Na yo hene. We say woman na say hene kaka. Woman na say yo hene. Woman na say yo hene. And no ye release. And no chese obi attack obi ayo bone. Obi do picture na wo din akọ bebi akọ chichire for long time. But anye ye. But you see am ebi na wo mpa ebo bia na wa kwanche bi ni na ya wo adena ti wa de wo ho nti wa wo de wo ho ba okay anasa wa de na ba de mpanifo ka se wonsam ebe ye ohina ubenya sika no wuji se eno so ye no eno so ye adwuma eno so sign no te sen eno so sign na eno so ebi wetin ba wonsa left e ba wonsa yam ni semu ana bibi beba ni semu a no be nse sad no signal no ebeba na se no enye ntoa so too much no but ebi so dia ye toa so e depend nipa no sa bibi beba won semu ebi so dia ye toa obo so say okay I see the reason why it is sad way eden eba so na se ye tin lie wan da eno sa tu any sa we ni ntem we no mi no entem yeah na we na se bia eye wo sa ase ubenya fa hodie bi no eno no you continuous for how long? And you continuous. We say and then na start here. And then I say release no I take place of this evil kingdom now. Into both and upon one I say ayo kakra bi. Wa dream emma ho both na I say nti hono wo say wa dream start say eba ho. Both na san ye biom. And na afa ye wi wa na awi. Na ye will left and I will right. It depend baby your bem it depend say na ebe ye wo. Depend say na ebe ye. Nti no say basa na eje na ese wo ye e basa na empai na wo se wo to aso na wo na wo ye akwankyere mo ana se obetumi atutu wa na ma behu ye bi no mu na nyame e de afa so ebie kwan yeah very very important se ba na sa apɛ ni kwan se wo di bedi agro na wonan mu nso sometimes so wonan mu timi eye wo bu wa na nam ye hina wo se me betu kwai ampa ete sa na ete ana se wo yam ye wonan yam ye wo ni bebra wo benya nkunimdie wa ade bi so utu kwanya nkunimdie no what I say ba wo na so akwantuo no eniema bi so timi ni petu kwai ba force ada obu awudane easy ba nyame ti asni na mu nyame kasa obu awadi boni bi na odwane tiye ni nyina na yenkunimdie nti eno bo se no po de wo na mpo enyo hene what I say ba wo na mu taye wo hene wo na say wo na ma na odo na akopem baby eno so ye signal and na ma na say wa hwinti ana wa poli eno so ye signal say wo de left e woni meaning wo de wo right poli a e woni meaning ena bia wo ko obi ho na wo na ma scratch wo nanti duru baby a na I say wa poli e wo say wo poli ye no wo poli right ana wo poli left eno na fe de be kire wo poli left a nipa na bia beto no e bia wo nto no wo poli right pa no anya ade obehunu bikura obi se baji bibia wa promise wo nti no e depend e very very ye wo say society yetimi observe this are some of the signals I know ehun nya say we koso for ho ansa na wa tell say oh time say so be meet one kasa obetimi ehun from wo signal nyema ebe daddy wo wan kasa mu yes ama wan kasa wo hun say aha me koi ebe boa me na say ma poli me nai we yi ma me sai mechi na me ntu nipa obi wo ho obe poli ni nature obekọ to nipa no on to nipa obekọ to nipa no nti wo je chinyi ewoni wo poli ya no sa we chi anka ebe boa ho ana ebe yo so obekọ baby awo so menko oh yes menko hun say danger is ahead in case bia ukofro ka akora tukwai na uti se menko pe bi na da na e free pe bi na da kra na no ehun hia se abasa ro be bo ho mpae na wako uko bia na ade ne appointment bi na bia very important na ujai kwa enye yi ubo ho mpae na ujai kwa ye is better say
ko no wakonya problem na appointment mi konko complete won say Ghana ha broni no wa appointment to me terminate appointment with my guys we bia and na kan pese me ba e was say me timi ba o but men worry time say I ntino nyame adon efa che next week na possible no mrofo no so omuji spiritual so of course omuji di pa broni bi say ne boyfriend eja no eno mama no Italy na me che ne mo beye no so men send na me send man akotru a ne boyfriend here anya no ne boyfriend ni waye ayeye de si oso onti asese metime di chese dem to ya balu na bia na nyama no gunu papa ne dem ndio na me adman next year ba na me so next year oba be to me by this year they on to me because me were Africa tour biko so no next year penny okay omo nkasa they are spiritual people ubos broni bi na say ni trimu baby ehu atutu on fa blade in fa ho on fa hwe in fa ho den ehu atutu ehu ni fuda den ti on pay on land because me hu bebre won say me professional na video for so many years yes ntinu abrofo no omo spiritual life very strong passing yen Africa na adanse bi edanensa ni nyina ye o say o got say a place like China be na kwa omo so omo is not here ye omo da share be rings yes no mukita and it is working say enye adwuma say nko no onye esin ye o abrofo no ye no mo but o mo no ase o nhye dem hu ana omo ye papa de no oma yade ne neat na abrofo no kwa kum nipa say ye Ghana but ya say yen especially Ghana ha no o mo ye tourists after this one you does no won say Ghana ha no anase African bebre na show power and me fan say woni nyame deli belongs to him yes I will show media TV na me hu ebi mo say metimi am obi anya sika me command sika ba na ho ya mesere okay obezan no enya je obi what must any because kasa no ahye kasa no na obi ho o wa de ko wonim sa no enwie ye na wo so start ka ho asem na wo say asem no ena na wo social media obi ho a wo yeah okay fie na dum no fie ho a oh how ho sa wa fa me kan no bomb pass kan sin na asem na twetwa yes ye de wo what see ebi so I don't need to bet man now go for crowd adom obi a wadom but won say me can in side okay and for do bit me makure ho obi o kasa instead of making this can assign mobo to wa bre na ma ye do na man obe no me den onum wie na obeka cho say sesi adade no changes abem pacha adult yourself obi o social media say wenya advantage o baby a to me ko baby a
drone scan ti show chiri kwan na obehu na ba no ni sika drone ehumọ bronsem ni ade e se wo so be man ne wasa otimi de man no obe man bi na afa chance o mo mpa na wa cha ne mpa obebo bua seni pana so obi dan wo ho na obi afro man da kwa so ba obi friend say sister bi na do na but e ho no me di ya papa wo fa ma di ya ka na me ya ba me re ya ne na ya bua no na de ne ya de ne ye yie no wanka Opoku bio na de ne ba e fan ya ma no intermediate me di hu ya no I forget because I was yeah because na me next one okay met ube cho be man din was so say na wa cho ba ni din was so say na wa ma din ni din ya no sa be cho yes wa bo mu no asalo be asa nipa no pa he on wa hin obehwehwe we chire kwan okay yes simple but on say na match na simple no some the more bi so on nipa ko ye enye adwuma tini o say ya o pese wo ye bia there are so many ways obetimi afa yeah and apostle e kan no o say ye fie dija jawo no sa ba se yes na o ye wa bi se ukosua bi because efie bi o ha o timu se o mo ho nyina tete hahama o mo nyina nro ade o timu se o obi osua bibi ana bibi sa no enye yie nti no yen hye no ewo ye common na so agi ni pasikedi because obi kai o se yare eye den ya nti we na pese o ho wa ya edi akire ana yare a ye yare no yetumu se dodo na no emse ifra na mo bi a yetu pa na meboa because ebi o ha obokwa akoye bi etia obi so no so obi nso betua na mo bi etia obi na so so an dey aba wo so eno ye spiritual side na so e wo bi litimi emma wo yare na ye ka spiritual side na so spiritual ebeko ana meboa yes of course adentia tini say susuma say doctor no onu susuma niwa no no kwa na be touch wo eno de ko de na aye bi na se gogomi free na se ba yesi wakodi obi kunechi ena oba na Tracey mi kunu fa nkwa me made ne yede na mi kunu so ukunu so pe na odi a wo ba be ka nkwa asema na so saa en de ubehu wa de na be hu wa da me ya hwe ensem bebiri nanti ono betimi ananti ama ne kunu omba wo biom wo ye side check wo timi nya sa opportunity edo fa kono mo shi ukuro koye we enye o shi ukuro asem kono mo shi ukuro nko isi sa de no kwan na poso edi enti kura na
enipa tumi ade papa yemu enti ne mi se obi yam ade na me ye bebre na ma twe me ho bo se eba ne sa na wokoma ba fo kakra ba o ka so be di ni pe ne che obe na de ni kwa so o mi ma na maje nti ona adwene se me ya ma ma dis kan ma chere picture ndi ato che some person dey says kan ko de man ko bet ma ya papa ma no forget ma udi ama ne nti no on pese sika ne be ko bia to be ji so nipa timi de bufo kra ya de nipa so be yes e de wo hwe se nipa na koma e be ba fom ebi wo ne kan ho insta seda ba later no bom mo anan wo de kra be si wo nipa no so maka so de konokoda kra konokoda wo kwa me frem wo de koda me ye ho adwuma na ma ju sika no ene picture kra na de kodia na wo de ba na me de ato wo kwa me hu se bi aba be wo ma ma frem se ma frem sa no ne kasa penti ase be ye adwuma ba bia na no so no se ebi a o expect se ebe ye adwuma se ebi wo ho a ono ni faith no wo no kra no etimi ye adwuma abra ade no kra wonye ade a wonye ya ni e kasi de shia but me no kwanu wo nyame anim no se wonya de nipa bra me se me nkunu me nye ni sei me nse no se yo do asem nkwa de me ya endo ye sharp ende ebi wo kwa uti wa na me ye ba wo hu sa de na me na me ye no se o do asem se bia yo do asem se bia o me neti me nem se nti ende o de pe me ni ma boss ende me ya mo ten na be ye adwuma so so wo so na wa ba na bia wo hunu se obi bia abepe no be ma no bepe no na wa ba se bua se ne be ma no ebe wa no da bi eno ye sai chika sem ni eno de metime tufu ho se ebi a oyo destiny helper ono na se ombo ba me ne ware one ne ware a wa set ho death trap but I say unya wow na to be institution so be ne wo omu a omu hu se be mai e wo yere a wone ne ti ne so no omu akodi be ma na chi o ha na awar ba eba mi sa institution so bi wo so yes sa chick no onya peace of mind because our first aware no ene aware anyame kra wagi atum osoro agi atu osoro bie ama sa aware no eti wo ba tare sa aware no obia no de akola kitoku no ba je go so be ma na akwa afiri sim anasa se dem be no be ma na gina so ka so mpem anasa yade bo no afa hu ewu ti so bre ebinumu ye form hu di ebinumu so ye form hu ndi obia ne and I want to be off me ye ho hwe but ade a wa ye wo sunsum no you have no idea who be personally and men man they are always bold to tell you say oh yere but a man na on kan so man normally just say oh babu ma ware me ne me yere ne me ma nete ha but me yere no de su ba bi ni na ma bi edi nti me shada eni nje no ho kra nti then de ne yere na ni ba no ho so a no na tena back as I say but it doesn't guarantee you or ban say as society check say on ba be mo because obeja wo ho akọ ne yere ho se on ne yiri problem bi na ara ho na ma ne ku na ba no nti e ba no ho sa na afi na wo so sa jikra afi na wo ko baby na what you say nti no wonya right so e be dane afa wo so yes e hu hia to wo ho a
wo nhia wan kasa wo dofo na obi obeware wa problem obi antene nka social media wakota ne wan kona wa free nyana se na mo nka ne dia din fe pa chere wutumi atwere wudin gusu na waka yes me obi kra ha obi dia kra masan nura and otro din na obi dia even me was say dem ye no me fancy me fan kosie but sad no except me ye no ebom e yodo a di bom nti we me ye we me di ahoma kokotu e be chichere na di ya baby a eye nwura na ma so wem na ka na sim na ma bom pai na ma ka mu nyina bom se da anya chairman say chairman kra say why so do na take place because your mutumi so no jeni kan bi on kron be kan biana odi so jeni kron be kan biana odi so ebi so oba je ne yere be kan biana odi so na odi so na say why controller no di pa no na open na so chana no free be man na chi e no sa de enya right enso na be man no pe obana e no enya right e no sa apo de enya to be make sure say wo na wo de ye me ma no ko say tia be man na wo ade say na be ba wo so what is because e ba me say be man no de ne kuma ba be di wechi on ko ne na This is who the same nipa na watch channel so na wa start date oh no you can't work like that e we nya problem ba poso dia eta sipa ne se mem na yes esa no bebre na time ni ho afi na be ma na ko eduma ewia ni ho nti na e ma omo de na timi ba ne sa no by mostly no eye omo ware ne ho ban obi wo ho a o shi abema na obefa no me de ne ko abrochiri won se nipa won hu se won fa sika mfa so nipa hwe ya upa na ti o subaiti yeah woman obi customer ni say no I confused and any 3 days Mr. Penny obi akọ wi na 600 million e work 600 million na Mr. na from phone say I mean I'm say yes me sika hin na so say na me say na yira e na say ma me nkola no edi na me che sika na yira e ba ko na afa she kasa dia yira bi obi aba be bu dani na we wi anu ba we dey workers na afa tuti hu nipa kro afa me kire na say nipa we ni we ja omo we ni we so mu dia we o ma dwen ye ba ko na de so omo diska ni kwa ye no so no enye adwuma omienu na plan ye no mo fine but ade no omo diska ni kwa one person omo ko toka no omo de ye huba omo na diska ni ko toka pe ka na be break it down one would nyame tumi ye scan wafa but you won't benefit it no need obaji dimbwane wo ho no need na apostle se bia oba ne be ma bi nso eware na bia beginning no mo te kama no mo nyina ba se ye pese ye mo ya ware ye no ban se de be ya ye be ware akosi awie ya problem bia emmam no well for me that's a question we a very important question me that's pa na me shira when we say we bisa no me ntimi nyem mamoda me ka che mo mienu ne say ma me wo number na ma gi we su number na ma tell say me friend time say na ma ka che we su me friend time say when say wafa won wo yire ne te sesa na won wo kru te sesa kra e wo say wonya secret ba ko ho enkofo be bra wari egu na gina sa mistakes no so okay because ene dia won nim dia beba mu nu ntam tumu na ma ware na so nti that doesn't guarantee you say wo ko baby a fanoko because e ho no ye wusie bie no ana ye kan say la wusie secret place no te ni kwa say wo de obi abeko osuma asem no ba say we di nye you David nyina
ye pesa aware no enye kama ejina na bonsam bia ntumi ye nya ejino ye nkona ye ko protect aware wafa mi sha oba mahu bebre mi sha ba mahu bebre enti no se mo edwowura anase nyame akoa bi obeye mistake aye saade na bom wo mienu wonimu no mo life that risky that danger ade ono so betimi a separate ana on timi separate so on waye wie but oban be ko chechi ma chiro bi dan ko me ni ko papa asemesi no ye ese ma ye be man so ko say oh and ma me ni we from am for ko no say ade no asay oban ko nimpo say asay enti se ekoba sa de se anta na be ba sa ne bia problem bi aba muntem until that's why it was a single person that yes ade no ebia me ma ware wa na wa ware me na yete ho e was me na me koya na wo na wo koya hu ya se nipa mienu ko what you say but wo be koya no so it doesn't guarantee you to ube misbehave okay it was so make sure so be protected no so that for confusion bia emma ma apostle man bin so a omutimi ye omukru no maduro yesi binom etumi edi wo ma se ye aduane ma omukru metini aya ma no beti wunwi kakra won san ho more but me nkwa na me come pese obi abete we secret eni wo se ne ye no na eni wase nwi kakra ne wo se ne be ye no na waka abom ni asema ebe ma wa research eguso na wo de aye aduane na wo de ama na edi ye meme di niemo meme di niemo o mu di niema tinye yese udana una mo wase obo ho ban yese udana aje be chiwa bisa oyire yensem bebre nti wo ye ne sa na be ma no onko bebia da ba apostle emma no omukuko oduru de oba betimi ewura no be ma ntimi wura be ma ntimi wura se emma no meka ne se oba bia ye bosom otu moja ni ntia na unse oba bia bosom bia obefri moja befri na ase beba ena oba ohun emma ya asem ye diba mema ni nim women are very poisonous. Yes, and they no clear. Emma, ubetimi aye oba bone nne 10 years ni rain fida. Obe monitor wo sa kakra no aye obi ateka. Ni de no be ye no be ye wo yase ni de na wo de ye no. Ba wo mema de omu ye bomb papa. Ubetimi aye body dey say na wa forget it. I say bema dey. No, on funny serious. Ba ma ubesuro obi asuro oba. Bema ka so be ye obone a ne for na wetimi aye oba ka so be ye wade a o on plan po so be ye wo because a short means obetimi de nya so many means enti maya na ya asem kakakra e din kakra enti na woni oba e dele a e wo so wadun ye du enti mema ni bebe na omo wo sa anyensa no times 2 wo ma ho enti bebe na di boom ma ne fa so especially ma omo abroche na omo nim kuru wo e mema ni say issue bi abeto manim be ma na oni oba ne te no oba ne ko abroche na okonye mo ye wantimi amba Ghana ena bema na ebe Ghana tis edwuma omo ye no omo diska no na mo se bema no beto asase no beto asase bema na ya asase no wono ni dim ena omo si dan na se sia na bebi oba no kwa nim bebi adan no wo Ghana ha ena bema na pack ni na manyina no wefro no beto na Ghana ha no weja oba no nim bebi bema no wotel na aware na gu ana aware so gu essence na say you need to know the science of majao na oba no bema ewo ho lese bia omuntem aye basa de bia be ma ni tribu no waye se oba we de me nware ni biemu a sign be na oba no be ma no aye na dwe se oba we me nware ni biemu a e bia one no situation ni adutum se e de sign na oba no be hunu se ye mi hunu de me hwa me kunu ompa mi biem me kunu wajai me de se me so me take decision one e bi ye obo se on frɛ obi on frɛ phone so the phone line embe appear wo phone so one number 2 okọ be bia on crowd 3 unu aduane a on pese obedi on didi ye wo abonten but wa me by force wa petua me by force ene ba ne sa hwi ni ho a wo ya eye ne fe woni ne ko ndem po a like ono on pese obe function wo pe na wo pese wo se wo function these are some of the biara so these are some of the things I was who say nipa no wajao ni munu wajao and they be also e bia on frɛ na wo pese wo frɛ no phone so wo wa frɛ ne sa on fa no say e ba no say nipa no my friend be 1000 times on fa but onya the different number frɛ na no afa ofa no nya to no so my busy me frɛ back o kate we no anu
okasa be from back e bit me be na wo twukra no from back eno ye signal we say hu say men how hu because nipa no ni sunsum agyawo e na ne body tukra agyawo ti didn't na wo how na eye den kra na etumi eba sa eye den na maybe oba ne be ma mo te kama but all of a sudden utumi say problem aba eno eye spiritual na say ebi ye spiritual ebi ye physical obi wo ho a na ye twe no we akire ebi wo na ebusuafo na ye twe no ebe na ebusu ani akọ beebi no ma chese ya kwanche we na twe brother bra ana twe brother free oba na wo no ho no nti ebi ye spiritual ebi so ho a ada on twe ne say oba no be ye ni bibi ana say ebi timi kọ beebi ni aka wrong thing ama na odi so de ya ade won say ene edifo na edihunufo na aba no ebi timi kasa ka kire so wo ma be kwa ebeifo yeah na obi ma me nya beifo oh beifo kra me obi ye beifo bia no mbra me obi me hia no o ma me ye beifo ampa no ka kire so o ma me ye beifo a eno no oh say o ma me ye beifo a me hu ni say eye mpa na we say obo masa ni pa no ba baye no e wo because baye na ya de papa baye no e ya de papa me papa mba ya 72 me papa onsie ne bada me ba but o ma o mu ye baye no o mu de ya de papa de enu eye of choices obi ne de ya de papa obi mfa ne de nya de papa wo fa enipa o wo baye o wo control wo baye no so oh yes of course say wo na wo control no you dictate what you want to do me person me say o me na ma dictate some person me say o so I have to control it sanity oh yes of course na say nye to me na control wo na wo control to me no wo na wo nima de a wo person wo ye obi o ebe phobia is aware of this but obi o obi timi kan chem so ebe for no nim so ebe for boa obi ebe ye bia nim so because this one u free u nipadua mu ko okwan obi o free ko bia nim so o free ko a wonya akro no obi o ye beifo bia nso epe yes obi o hope obi o hompe omo mpe no obo se de bia na ise o fon no wa ye basa no sunsun yes wa ye frustrated what I say obi o baye na ompe a e de na ese wo ye o anu so ba be hu me we poso ma homa no be poso ahoma 055 55274005 which my am baye na free no so me ya ma free so o be dum baye no obi so ho a ni bibi eye bayifo na opese o be dum no sa o be dum no ye wo se ne e fa o be dum no but ebi ho a ye se ye de fra aduane ma nipa no di ko ne yam ne ade yes ebi so ho a e ya tare ne e da ma no wa hye ebi so ho a e ye beiboa ope abo na ase wo so pe na ase e dey sign na be ma onu obi wo ho a obi hu se nipa we ni baye no de ya ade a nye ubehu because obi wo ho a ne de no so obi yare na oba no ho pe onya de yare sa kan pe na ona de eduro kan pe na yare sa take place ubo se nipa no kan ka wa wu awie kura ba nipa na de yare sa kan pe yare eyi kan pe na eduro kan pe na nipa na nya yare sa eno be che o se nipa we ni baye na correct eno obi so de no de ya de boni ne mo obo so be ka che se e kina asem we se be si wa ha wo e kina asem we se be si wa we ya obayi oyesei obehu say exactly as nipa no de o ka chew no eye sa pepe na e happy na say also say nipa no owani na what of difference be na wo baye ene obi a wonim sunsun mu nsam ene obi a woye dihunufo nsam obi o ye dihuni ni bia ye beifo ti apostle wo baye nyame ti ase obi o ye sofo bia ye beifo because who ye sofo who ade you can operate in the prophetic ministry go different be so aka asase we but what I say waka to do for me wo bayi pa nyame ti ase wo mama nka ase me chew wo sa yare na wo ni beye tumi a enye yi wo sa yare enye yi wo sa yare na wo back hold yes softer enye stronger wo ntimi sa yare no ena wo sa yare so a ye wo yare no dodo bia obesa ni baby be kwa kopema won sa yare ni bio ebi a wasa yare ebi a me fa say wasa stroke yare sa akopem 22 last now we can say asem what I say nti no obi o ye spiritual de nyame ka obi onim sunsuma asem bi ate ase wonso obi wasusu niam no was study no Facebook ena obi onye sofo ana obi onye ono ato ni din reverend no so kanka ni ope nti say ewo se bi a stroke na wosa na wosa duru bi a 22 a 23 no wonsa 23 no wonsa oba wonsa be ka chance onko be fufuro you said the 24th person eba and sana was started ada wosa de na be ye wosa wonya sape sa yare ni be ba fie
ebi beba ofie ebi beba abusuam ebi beba say ebi atwere na wasasa atwere yare asa wasa twere fo mo twere fo yare asa akopem 19 a e was 20th one no wonsa oba ma no nko be ma na akọ nti wo sa yare na e was wo de o troto county nti say wo sa obi yare se bia stroke aye kan obi aba wasa na yade nipa no wa ma na duro okọ yare no ekọ yare no ko ye no wa me kan che se yare no ekọ bet ekọ ubehu enti me bom pae ma wo na wo so wo hia sika na me bom pae ma sika ne ba minim se sika na ba sika na amba so minim se amba se me bom pae ma wo na wa ye frustrated niam an koso bia ye basa na me bom nya dey am starting pae bo na me ma wa kwancha obeye no mi san hia wo biom no se niam epeke a minim empeke so a minim I know na wan hia ne biom me hia wo se me frɛ say who said that is the mistake I saw for the be obi wa so obi yare a onani ni echire ana o ya ade amu me ade bia me ya ma obi abi me ni di echire ade bia me ye bia me ni di echire wo ho time me wo ho time eti me wo de me ana o de asem ana wo hu say wo sa sunsum ade a eye battle bi na wo kono nti wo be very careful and obi a wo ye sunsum ade bi a wo ku okobi a akodi bia no ani kwa say da wa no na o keka kire nkrofo me metimi anu atna me ye obone so me nka kire wo hu so ya we attack or attacks there ba but it can't stand etina wo ye D4 na de hunu ni bia wo premises e was security tight physical security and spiritual physical I was say wo security tight say niam wo ye wo ho no you put things in good order security then say wo go police na police go betu am na bribe wo tinu hunya but me I'm talking about spiritual aspect niam wo ye nyina you need to know what you are doing and what you are not doing ntini padobo so be true aba enye ejuma the apostle wo si woni bayi a untimi nsayare untimi nsayare wo sayare no kwa enko ekokora baba but na ze mono mutumi ye bone mutumi ye papa e depend de mo pesa monye oh yes o nsentina se woni D4 bi na de hunu ni bi adeli a be very careful because ebinu ye mbinu ya se ya no menim mano no ye oja de beka bia no aye oja etumi ye adwuma yes ntino se me kacha wo se wo asem we ne beto I was say to wo ade we nhira we beba wo so wo ye den wo se ba yes ntina you don't talk anyhow ntina se wo ye D4 bi ade wo se wo ye ne bone na ye one fight wo wanye oboye o de fight wo kran ke because hu no kran na wo betete wo hu afiri hu na ayen nsem bebere what I say ntina o kan Bible na or say touch not my anointed ones and do them no harm men ye omo bone men fa won sakra fa nkan omo jaye omo mame na me urade minim kwa me de omefa so ntina bo say D4 bi wo ho a wa ye bone bebere obi ntimi nkan as because obi esro no but emre bedu bo say nipa na wie na ye basa ntia wo sna sanko fo na bi nyina na o yeso fo na o hye na ne nyankopon na o som na hu say ne cap na ye manto wa silence no ntubo se won bo se nipa na ye D4 afa ohu ade biom ade boni bi atime to no but what I say me duru bebi na ya ka me ho asem dada wo ho aminim yes se me duru bebi na omonye nkan ana omo odwin so mbeka obehu what I say sanity okay ena se ye ka ho asem so na ye bone a obehu mehu se wo ka me ho asem ye papa so a mehu ntina you need to be observant one se nyame ma wo spiritual eninu kra wi a na physically when you observant you will not know what to do you be see who say ntina ni kwa say D4 wo won for bebere no na other people omo wo baye ni de omo mfa nye sa nwuma a mo di ye bi na omo di di bone omo di je niema a eni kwa say eye what we say wofa eye levels obi wo ho a onim level a o operate on ISS spiritual realms they are different which type of realm are you operating on what I say nti wo say wo realm a wo ni ade a obetimi aye ene ne a wontimi ye me papa say ubewu na okopie ni na ase a obenya ayaresa etimi me ni obi kasa na yare ho ametimi simi bu ka che wo say me ubepie me fie na ayaresa na ye odo asom na ye say metimi simi bu ka che and me kasa me like I talk with confidence and boldness. And I me one thing I me ma observe me nyaka cho say bia fa sika say bra na me ya de ma ho na wo ye wa ju say sika no fa mba
one take time cry obekwa call would more than times 2 of that money in the bed bring me later I didn't see because would the ko baby ad no mu ntimi ye just was hand ba me ho ntimi obi wa menya ready na me pese ebi a me pe na asem ntimi pese sa na beto na me dem forget no nkasa kra bio enya sa opa onko baby a obesan aba na ase nti sana nyame o se nyame wo se ne oye ne niama on a special level obia wo baby na yare sa so obia wo ne baby na yare sa so nti me medjuma me ye me I don't rush yes me ede nipa ba ko me ne be ba kra me okay me pe pressure so baba no pano beton o be frame me na me mama o time I won fa me pe pressure me mama me pressure life ye do wo fa wo ho na wo peace of mind ye papa ye de papa but I suppose say adwuma mo ye ne de ubenya pressure because me ma me pressure there be apostle I had to say wako hospital physically wako hospital I know what say wafa obi yes o ma me pressure sa me silence me ka say free neko obe ba ha no one frame ya member wati o si ai ebi a wako hospital on that sometimes obe ko no wa wo jo tu wo yare pa na bia nurses and doctors ndi o mu say wo yare e ho no say obuti mi fu ya eh sa na mo nso obi wo problem pa which is a problem no da wona enti say oba mo ho na say mu delay niam on say ne ho nto no obefrew wo mfa obefrew ni nyina no enye wo no but de pushi no enu nti say ni pushi no ye ho na pushi ye so ye you don't pushi enti de nipa no fa wo no wonnim so enti no offrow no ese ohunu se bibi nti na bibi hia nti na offrow enti won say wafa sa the pressure dey umpe but adwuma we ya wo ye ne dey to da obenya pressure pressure ne dey to dey but me nim say dem control mu because me no me pep ni na ne say e wo kwaya be fa so ni pa kasa me sa na me ye because me no me pep pressure nti me hwe na wo be ma me pressure so a wa de me ya mo tentem na me nya me peace because I have for mutie me problem because the pressure obeya ma onten obi o twi for no pay wi adan obi twi from video call me no ni video call ye adan so nti no me share ni bia video call no de mo free video call e bia na bibi di achiro o da me mo free me pay video call because video call de asa e man na free video call na say member na free video man go dey even free video call before ba me free video call just e bia wo dey do na koma no na offer wo pese ohun intreche member no dey video say member no mo free video call no dey e me ngai bu ha me fa na ma chance say man free video call bi o me ni video call no see oh I just want to see your face I'm say see my face on Facebook ebi wo so kwa na ya anajo so person obi wo me free anajo bi anajo bi 1 o'clock yesremo on say ase minim apostle enkoyi 1 o'clock ase minim na midi kai ka sa apostle number no fra some will say why interview as for anti who ni bia ba say o so ncho be di for ase na minim ana make us yesremo because tem bia o fra na obefa but e video call a e bia na onyina ye ohun na bia onim say video call na wakofa na enye fine nti yesre so no aka kire wo say time say fra me video call dia eno de obetumi afre yesremo na adwuma no enye yize ana obia nso sese woti wanim ema no nti no ekoye sa na ayese ensohwe bi na ase ebe mu nti yesremo mo de momfre no makọ so pese momfre video momkata video call ada se ono akra ebe ma time na wa france so be ka time say frɛ me apostle enen so yenka enuro no ho asem kakra because ebia enen ne obi ho enen ne first time o hwe wo ebia onim wo wati apostle Amingo apostle Dr. Amingo apostle onim wo obi kura bedwin se bia o Amingo ayeke we be ma na se we dia we ya oba enu nti no bobonuro no so kakra na wo fa be da ase wo ho na wo fa ade ba kwa mpese me de to wiase afa na nyina se nyame ya adoma very soon meko Botswana South Africa me free South Africa ko Botswana from Botswana abesi akọ Nigeria from Nigeria to Abidjan from Abidjan to Liberia and sana mabagana ene o to we de enti se de last ko e no se last ko e mte ko because 2 countries na because 3 countries yeah enti me kwasa se o ko di almost 1 month
enti mesrɛ omo wo saa areas ni nyina ebi wo kɔ muntimi nya ye nduro ni bi ntɔ no you just be alert say nyame adom a apostle ba saa crowway no mo so enti ade a wo pɛ no betimi edi kan frɛ me now my young arrangement at all. Yes. Inti menya du krono so a then you can be able to have access to woniama ope. Apostle sabu bo krono bi. Meko South Africa. South Africa. Meko Botswana. Botswana. From Botswana to Nigeria. Nigeria. Meko Malawi, but Malawi is not confirmed. Because Malawi so for no be host to me no. Me sanya nka no. Okay. Inti me bishop guso na communicate. Okay. Inti ne say Malawi then I will let the date me who did the date no na me the date no so aba. Okay. Inti from as at now there Meko South Africa, Botswana, Nigeria, Abidjan, and Liberia. And Sanama Bagana. Liberia. As at now 5 countries. Yes, Sanama Bagana. Yeah, so you could try 2 months no. Nyametias. This will be now one thing about South Africa, they don't say so for me now or share me on my channel. Okay. When what I me show be the different America brand you. Oh. Many are Fatal so. Yes, Sister Alice na me stand we be o. Fatal pa. O mo say o ma me me pe life pa. Sanity. Asem o anya so fudie na ka me so me na mu pa o. Asofudie ncha me ntimi ko be. Asofudie kra wo dey swag na mu. Easy. South Africa kwanto no eye sofu bi na o say I just like the way you talk boldly on the camera. See? I want you to come to South Africa. Now say papa oba ya mama kan brofo. Entino o say South Africa no pese membra. Entino wa ye na ho age say obebuki baby mama be di 3 weeks. Na me fan yesu so djuma ewo na asore ho man. See? And I'm so no problem. Entino ye de na kan wo no so say me play fee no wa take part payment of it. Obechi entino edjuma na ye no enyame edjuma na ye sanity ye gusu spread the gospel no entino nyame tiase mema obi andada wo say nyame on tiase o tiase but the source of baby a ye be ka nyame asem a chew no is very important. Yes. Obi wo ha ye dane bible no ne ye kan asem foforo kire wo nyame o wala so tiase o ye edjuma pa so ogusu sa yare so sanity yeah insuo keke wo fa osuru insuo keke na wo bom pa ye say wakuma hawo wo yefunu ye wo ya we say ya wo ya ntime no osuru nsuo yi adekode ya me en silence enko ebejai the gidie tight na ebejai sharp ntime da mo ase enti ye be ko sunsuni ama no so obi a wesi dan na fie ho ontime ntena ho. Okay. Obi ori ni kunu ti fie na omusi de bia bibi ne na mo sili mu ubetime ba beto we na wa use wa so na wo datem bia no ma bi besu besu wo den won say won no ma bone wo ho kokola bi o se fa sen kokola bi o se kwa lobi yes aboa no won say bi wo ho a wonam no de wanim kan na say ono na direct wo kwan oboa ene ye ka ese se obrekuo su anadwo ayechi mi na brekuo besu wo da so anadwo ese bebre bibi wo ho kwa lobi na bi de wanim kan o se wo ne ama yeah so di kan osu de ne kon white no osu okodu bebi a wa ko gina wo bonko na obegina wan say no osu wonya free wa na nkofo na hu say obo wo niama gu basa o se wo niama ena obeda ne hodi wo dai musu a free sa yi na re ho nkwa na obedi sa wa ma mpa ibo mu anya den a ubesu sa so we bad luck bad luck pa ntino udi we ye prekese odi aba niama na ya ka afra na ye da ye wi e very powerful uta yusu a ma uskakra ejina wo semba ena uta yusu a ma oso da papa ena enani 3 days so medi nkofo bi ko ahomabosom duase ahomachem yes that's it ahomachem ya hu bebi abako wo e wo so edru kwan so temedi nkofo bi de me sore mba ne nkofo bi ko ho na nyame ne hu ye hu o ye kodru ahomachem dua na se na ba ka chem say na this tree you looking for ever since you find where you in am say yes today we don't find one and aja me bo me mpaye ye ne me na me so obi ambe kasa no mbo ne mpaye na obi antwetwa bi opa adubo akọ dware opa ba ko ba for mama mada sa si and what we say sesia no ne kra aye okay I relief yes why release ntino ye woni ma bi wo ha wo hwe me